Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule January ni somni le pathum sang ni somni le pali ania Israel le Burma boina chungchang chantin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestinian firfiak Paul Hamas ten Gaza Stripa an mission mekte an chuana tura Israel Defense Force te an be pui thak ti top tura Israel sarkar inrem na siam pui an tum chu an pom thelo thua soi Hamas sian Israel laka thilphu sang ni somgo chunga ti hlotlin turan ruwa manani hengzinga hian Israel civil mi an thren mek tele Palestinian helpol Israel tanina tang mek in thlengte Gaza Stripa Israel sipayom te nukir mi puite zelen taka an veiwa Israel in drone manga Gaza athi thlai reng ti to baka Gaza Stripa bungrolut alet nia ti punte tel Prime Minister chuan tun thleng hian mitang za som te chu chan chua an ni to Israel sarkar chuan mitang dang te chu an zawaya chan chua angai poimo hlea chumia tan chuan sipai chakna poimo ani ti in Hamas te thilphu chu ti hlotlin antum lo ti asoi Netanyahu hian Hamas te chuan indo na top to se an duwa Gaza IDF po omto lova an pol kuta Gaza chu om le vek an du ti soin an thilphu tang hi an rem ti chuan Israel sipai te lo be to na chu om zanei lo ani don ani ti in kan khwale tuite himna kan tiam theidon lo ani ati ani PM chuan Pathiani khan Israel ram atanga Palestine ram sa thak aphal lo tur thu chiang thakina soinon lea indo na chu kalpui chunjom zel antum thule helpol chu Gaza changni lo Israel chevel Lebanon le Syria mi depo ando chunjom zel don tia soi bokani hetilai hian Hamas chuan phek som paruka cha report an ti chua October ni Syria Israel chimlam an be chu Israel in anram alwa saka wanga an ti nge ngai ni in an soya he report hi Gaza ram ripela Israel an be nuwa public report an ti chua masak ber ni in English le Arabic in an siamani China chimthlang lamianan province huam chung liang sui khuwa nimin jing khan leimin na satak thlengin mi somli le pasari vel achila chan chuak tu pol chuan leimin na chil in som pariata chengte chan chuwa na hi an thong ngalani he chiana thlen hun hi anram huna jingda rukma nia soyania leimin hi a chan riat chian anilova mi zanga chuang hun him lama thiar chhuwa to an ni thu thunei tu te chuan an soi Yanan province tlang sang tak tak om na mun ania wangin leimin laka an him lo hle tun haya chain ram chunga kwarel chiat na sang thengle khowot na satak tok mek zinga he province po hi telin an buai hleani China Vice Premier Zhang Guoqing chuan nimin khan leimin na mun hi tloin chan chuan na tho dan te en pui ngalani chan chuan na hi mi jani chuangin thokin fire fighting machine somthum bathum le loading machine soman manga China President Xi Jinping chuan leimin na chilte lak chhuwa vek an ni theina tura mala turin thu pe ka ti chuak bokani China hian thaliam ta khan Gansu le Qinghai province in kara magnitude 6.2 ana in lir along hing to boka lir hing in chiat na athena mi za somli le pakwai nun na chanin mi sang kha chuang in hliaman tura chen na in sing khal le sang ni lai mai ati chebokani China rama kum kwa chunga lir nging in chiat na thlen na sat ber tum ani bok thlasik thlipui winter storm atle na sada wangin karliam ta chung khan US mi som kwa donin nun nan chana US state zinga tennis le Oregon te chu atur na sajwal ni in hemi state pahnia tang hian mi som li chuang in nun nan chana state dang Illinois Pennsylvania Mississippi Washington Kentucky Wisconsin New York le New Jersey te khowbot awanga nunna chan anom bok Portland Oregon a chuan thlipuin thirban alen thluka karen likin mi pathum amana wangin an boral bokani khowbot hian eng chitur thlenga anghong nein US te tam tak chuan power supply a har san nan to kani chen na in nei lo kholaya riak thin te chuan khowbot awang hian har satna an tuar na sa zuala an nunna tan po an hau thonom zualani veiwana konga po har sana thlengin karliam ta chung khan thlasik thlipui tle wang hian flight sang khaza chuang cancelin flight sang riat vel ti khotlai angai pha bokani
Kachin State Bamo District Huamchunga Manmansi Township Manungi Khua January ni som nile pakhat khan KIA namsi paitele Myanmar Military Council si paite hanin kap chiama abul nai saino Myanmar ram ri kanin Burma si paite chu chain ram chunga antlan chiani Mansi Township atanga chim chaklama hian Mansi thingtlang khua chu oma thui vakpo kalre ngai lovin chain ram ri po nai te a omani chu khua chuan Burma si pai ho ommun khwarna Number 7 Tactical Command Headquarter Control Nuaya Number 424 Light Infantry Regiment Anoma Anho tu te thupek muin Number 3 KIA Division le Kachin PDF te Tangrual chuan Offensive Tactical System hangin Burma si pai te chu nisom nile pakhat jing dariat vel khan an ba hup ta thuta dar karli chung anin khoi noi nuin thile hliam anom nuala Burma si pai ho chu achan chejo ka tangin mi som pasari antlan cheta abul lo kilometer level ha chain ram rilama baklengin antlan cheta ti thu donani KIA te chuan chu Burma si pai tran munan khwarna Number 424 Light Infantry Regiment chu lu chilin an Deputy Commanding Officer le si pai som thum chu anung chungin an man ti hriatania an man te hi flag var zara anin surrender nge nia an tloma banga an man ti hriat chian ani lowani helai mun hi chain ram suili khwale Kachin ramatanga San State namsan khwain kalpona phun poimo takania an mani Burma si pai pui turin Myanmar jet fighter mangin bom anon thlak chiam boka omzia ani chuang lem lawani civil mi te chen na in pathum chu bom hian a deng chia wani thak takin thile hliam anam lo ti hriat ani bok chutiang bokin abul naya Burma Army base dang kongkhan po KIA si pai te be pui thak wangin an baka pa Military Council si pai chani velin an ral thuam tenen anin surrender ani in pebe du lova tan bo te chu chaina ramri thlengin zuian ni sangni somni le pathum kum December thale sangni somni le pali kum January thalai hola Chin State recordar le paletu abiala namsi pai te nena in beina po atlom zo ka tangin Burma si pai zali som paruk chu India ram chung Mizoram antlan chetowa tunchuma po Burma si pai te hi chain ram chunga som pasari lai antlan chile towa ram chenom India le China sarkar hiam Military Council si pai sarkar nen anin kara in lai chin na tha an nei wangin Myanmar ram chunga an thon lu le thina China ram chunga tlan lu ta Burma si pai te po chanchin hi hriat zui alani hri lowani Union Home Minister Amit Shah chuan in rin ni January ni somni khan Gauhatia Assam Police Commando passing out parade ta India le Myanmar ram ri chu India le Bangladesh ram ri hunganga hungani tur thua soya India le Myanmar ram ria in kalpona zalen chu khwa khir ani tur thua soi boka India le Myanmar ram ri hung na chu tran thuai ani tur thua soya ni Union Home Minister chuan hetia India le Myanmar ram ri hung ani na chan asoina dan lova pem lu le hel ho kalvelna dannan Prime Minister Modi swai sarkar lai pui chuan thuthuk na asiamani atiani India sarkar lukis policy BJP sarkar lai puin ek is policy anti ang chuan India le South East Asia ramte sumdon le thildang poimoa in pona tan India marchak state te chu zauto ka hona India marchak state te chu chuaka turania chumia wang chuan ramria in kalpona zalen po BJP sarkar lai pui chuan atinung zui zelani ma se hetinga thu aso son le tak na hian chan sang anei ni na lang nikum mei tha tangkha Manipur boya khata tangkha Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Manipur boina chuan Myanmar awa atanga dan lova ron lut ati te apu na salheya India le Myanmar ram ria in kalpona zalen chuan dan lova lut le chuak drugs tol ruk na le hel ho te chet vel na ati ol sam thu te po asoyani ti chuan September thla khan N Biren Singh chuan ram ria zalen zo ka in kalpo theina free movement regime chu ti top turin sarkar lai puya alo thlen to ani hetianga Union Home Minister in ramri hung tur le FMR ti top chungchang asoi ma hian Home Ministry atanga official te point ramri hung tur le FMR ti top tur thu hi anlo soi to a chuta chuan du lo na te po aum hloma free movement regime ti top chu central way me point an du lo thu an soya tunhaya Mizoram Chief Minister Phulal Duama Delhi jin point ramri hung le FMR ti top chu ado dal thu Prime Minister Modi le
Union Home Minister chu asoipui niom takani Manipura Nagapol pakhat United Naga Council chu an FMR ti toble ramri hung chu an du lo thu an soiboka ek is policy anga mar chakram ri te hon zawle hon zalen tum ani laile Mizoram le Manipur atanga UNC atanga dulo na om chunga hetinga Myanmar ram ri hung tur le FMR ti top tur hi achan ber chu Manipur buai na in angong Manipur State BJP sarkar du dan ni berin alangtani achan dang ni ve mai thei chu Myanmar ram buai awangin Myanmar atangin civil mi te mai ba ka Myanmar sipai te point Mizoram chu tlan chiat nan an hmangta le tun hnai te ya Manipur le Myanmar ram ri khopui Moria buaina omte ni in alang thei bokani ramri hung le FMR ti to pinang hong tur chu akhoi lama tang point du na huna pianga ramri kana ram le lama kal alo olai to dol lova FMR anga ramri ton ton atanga kilometer som paruk du duai kal po thei chu a thei to lowanga lu theina siamin chu ta chuan jin na lekha passport visa angai to do na ni India le Myanmar inrina seizong 2 kilometer Sangkhat zaruk somli le Pathumania Mizoram le Myanmar ram ri chu kilometer zanga so mani he sarkar lai pui thuthluk na tang hian Manipur State BJP sarkar ahum zia alang theya chuti rwal chuan du lo tu te chung zinga chuan Mizoram CM Potelin an thu alu lo zia emo Central Atlak tum dan le kanthil ti thei dan alang ati theome chuti lai ro chuan FMR ti top le ram ri hung chu apoi viau don emni o ti in angai tua theibok Mizoram atanga Myanmar ram ri hung le FMR ti top du lo tu te chuan zo na thlak te ne na zalen taka in kalpona nei chu an thu puyania Myanmar le Manipur buaya zo na thlak te chu in hmangai siak ani bera chuti lai chuan Mizoram a anom hlen te ham than nan chan ve te chu an hlau le emni o ti turani Mizoram chu zo na thlak te in pui Jerusalem ani ti chung si hian anom hlen hlau niom takin in hmun loram shal thuwa te ration kata te electoral rola te chuan an ma ni du lo na ari ring mani diktak chuan ramri hung ni se FMR ti top se danangin in kalpo ni se ti hi zo na thlak te laka Mizorama mizo te rilput dan nen ain mil tok jok mai thein rui hlo le thil dang dan lawat ti sang sang te do na po atran pui na tangkai jok mai thei bokani Chin State Palitua Township pa in kana wanga India lama tlan chiam military council sipai te chu Arakan State ta in kana antil nga le thu Arakan Army ten an thu chuan tar langani Palitua Township pa military council sipai ke man lak saktuma India lama sahim na zonga tlan chia military council sipai zalir wal te chu Rakhine State ta anthon hole nuwa anin beitir ngal thu January ni somni le pakhat chanu khan Arakan Army ten an thu chuan tar langani Palitua State in Beina hian military council sipai officer som thumle paruk telin sipai jani somli te chu January ni som pasari khan India Mizoram sahim na zongin an plan lu nuwa January ni somni le pani khan Rakhine State situ khopuya Myanmar sipai thlo na in an phur thlen thu All India Radio News chuan atar langa nikum December ni somni le pakwa khan India le Myanmar ram ri hnai Palitua khopuya military council sipai kem point 377 Arakan Army ten anlak sak tum khan military council sipai za somnga le pakhat te chu India lama sahim na zongin an tlan lut to ani nikum sang ni somni le pathum November po khan military council sipai za rual te chu Mizoram atangin Manipur State more khopuya thon kirin chumia tang chuan Myanmar anthon hole ani kumin sang ni somni le pali January ni hnia military council sipai jani somnga pakhat le January ni kwa kha military council sipai zale pali te chu Aizol khopui leng pui airport a Myanmar thlo na in anron la to bokani thathum kalta chung khan sagai le Chin State ba ka Rakhine State a military council sipai te le revolutionist te in beina wanga India lama tlan chia military council sipai zanga chuang an ni to thu India News lam chuan an tar lang bokani Mon State ya township mot kanin khuwa sui lei do military council sipai kem mi pui sipai tang rual ten an lak sak thu NUG sarkar foreign ministry chuan January ni somni le pani khan an thu chuwa an tar langa January ni somni jingdar sari le mini somni le pathum khan
mot kanin khobula military council sipai te shui lei do a che gate kem chu mon revolution dona operation ye rol ral che pol absdf ye defense force le eagle battalion pol ten an beirona he in be na hi dar kar khat deuh tho awa military council sipai te hne na tangin 60 mmrc pakhat le atoi pakhat ma pakhat silai pakhat m16 a1 pakhat ak47 pakhat 40 mm bom pariat silai mu bom panga ak silai mu bom pakhat le ma silai mu bom parukan lak sak thu riatani he sri lei do che get kem hi revolution pol ten an be tum hian mi pui sipai pali na vak lowin an hliama midang ero hliamna anom lem lawani Sagang region Yanma Pin Township let town nge khobula in be na military council sipai som pasari anthia silai pakhat leral thuam tam tak an lak sak thu ULF thunei tu mi pakhat chuan rengon khithit media shil January ni somni le pakhat chanudar khale chan vevel khan pale khuwa apan military council sipai som riat rwal te chu Yanma Pin pale le salingi ramri let town nge khon haya mi pui sipai tin endar kar li vel anin ka pa military council sipai som pasari te minmu ngei nan thia hliam anom nual thu sia te ni bok sipai som riat rual vel an ron chuaka thia kan mu chu sipai som pasari an nia hliam an tam khop mai tuna chuan pale khuwa an lut meka keiniero hliam na vaklo kanom ve ti in ULF thunei tu zinga mi pakhat chuan rengon khithit media shilani anin beina hian ULF sipai panga na vaklo in an hliama heng military council sipai te hi munjua atangin ngangpin ki kholama kain salingi township ani thum chung operation an nei thu riat ania anhuwa pale khwa an chua san thu riat ani bokani tunlaya india ram pungpuin aboi puiron berchu nimin january ni somni le panni sangni somni le palia ayodha uttar pradesh muna hindu pathian rama temple an hon kha ania he thil hi chanchin thui tak nei le hindu le muslim boruak thalo thuk takin phum ani mai pialama india secularism kai hnoi thil ania wangin mi beng aver lo theilowa kumsang ni somni le pali in thlan pui thlir ranga pm modi ale apol ten boruak kan siam nam han ro tha ani mel awang poin ngai tha thei ani lo chuwa chapa india ram hi hindu ho ta ni tia tang pol ten an thil tum dian ber pakhat rei takan sual to ti hlo thlin na poimo ani don miawa wangin chutianga ngai tu te tan chuan thilro puile chin sia tlak takaniang ayodha hi hindu pathian rama pian mun ni in an ngaya an sa khole khabu rame na po ayodha ramle a chevel be chan ani na savia wo me rama pian mun taknia an ngaya hian tun ma chuan hindu temple aom ni nan soya chu muslim lal babara khan ti che in amun taka chuan muslim ho masjid asak nan ta ni in an soi boka he babri masjid hi kumzanga don alo ding to he masjid ma hian temple chu alom reng em ti chu soifia thelhei thei ani to lawani archaeological survey of india in masjid nilo building engemo chu loading to angin an reporta india historian lemithiam dangthen khat chu hindu temple ani lo zialama an tangna hle thung engponi se hindu vir fiak te chuan o mangin an ngai luya babri masjid chu thiata ram mandir sak chu an tum het hle ani kumsang kha zakwa somli le pakwa khan he muslim biakin chunga hian rama le sita lim tu tenemo an lo wada jawaharlal nehru khan la chuak turina tia ma se tu man an la chuak ngam lo ani ome bjp misrang lk advani awanglai sang kha zakwa somri le pali chawa khan he boruwa khia so sang na sa hle December ni ruksang khajakwa somkole pani khan car sevaks hindu volunteer noi khale singa vel in hor khomin muslim ho biakin babri masjid chuni khathil thuwa anchu chatavek maya man lai building ngang ania wangkhan har lo viau ani ome aso khokpo ana mumbai a bom apuak non on ani kha kumsang ni sompakwa khan supreme court in thu atitluta babri masjid ti chiat kha thil ding lawani heram hi sarkar ramani hemun takara mandir sakphal na hi sarkari na pe muslim tetan masjid sakna turam sarkari na pe bokang athu hanen maipo hian hindu fir fiak de hodu dan takania muslim ho chuan an babri masjid le
adin na mun chu an chan ta ti achiang ani Muslim ho biakin chu chi a ram temple handin ngat mai chu enge atul na ni ta ang ayodhya a hian an pathian rama chu lo piang poni ta se kha mun chi kha ani ti tunge siang le engwangin nge babri masjid din na ni lo hun danga an sang mai lo thurukin phum chu Hindu ho bin hle na an chang ti ain tir wang ni nge na lang India ram hi Muslim ho le sa pho op na hnuaya an lo om ve to a sa pho chu an ho fel the na ma se Muslim ho ero chu cham hlenin India mi tam tak Islam an lo zui ve to bok nen an pung tel telemo ti turania Hindu fir fia kho chuan hun kal to le hun lo om zel tur donin nok an ti ta viawani ome Babri Masjid om na mun nge ya an pathian Rama temple aron ding le ani chuan Muslim ho lo ra be to na ta tho chuakin an le thal ve ta ti en tir ani nge yang PM Modi hian angai poimo nang yang ni turani Indian Independence wal tlukhiala tul ni in asoi anti Ayodhya hmuna Ram temple an hon tur hi khovel phumpuya Hindu temple lian ber bathum na tur ni in an soi hiala Ram lala nausen ramalim hi he temple lailum lu tu turani temple le chevel hian ekhar som sari adela a temple big zaw zong hi awang fit zan hi somnga fit zathum somriata seile fit za somrugle pakhata sang an ania fit za somrugle pakhata sang ani donani chatok ren ron tak ani Ahmedabad sompura chungkwa khovel a temple za vel lo sa to ten an sakna hi an thokani ban zathum somrugle paruk ania bantina Hindu pathian lim som paruk zel om boka a building hi chongthum ni in gate som panni in thoina hun pui pangale lecture hall mun tam tak om donani ni khata mi sing sari velin tlo thei tura ngai ania thilmak ve tak chu he temple sak naman ruatan hian thir an mang mi alawani Heram temple hon tur hi apusaber BJP chuan politics thila man tangkai atumna sa hle ti sia thein honna program hi an man mo na sa chuti lain Congress party chuan a honin khoma an tel lo tur thuan puang to he hi Hindu sa kho thil ni lovin Modi ale RSS te politics thil mayani anti vetlat maya vote an lo pha ange an mu tam pha don kan na riang chu chuti lain Trinamool Congress ho tunu Mamata Banerjee chuan a hon ni taka khan Bengal rally kongzo pui tak nei atum ve mek boka India Ram Muslim Political Party All India Majlis Ittihadul Muslimin ho tu pa Saudin awasi chuan thangthar te lo fuin Babri Masjid anlak sak tol chewa adang po antum zelawang ti asoi thelo film khur ro alo ti mek bokani maktak mai chu hindi sa kho tulian ber sankara charias anti paliten tel antum lo tlat hiani temple zofel ma a no saruma hon tum hi Hindu dan kal ania sastra an zom kim lawani tin Hindu temple hi sa kho thilania politician te hon chi ani lo ti in hong tu tur India PM Pumadia an kheng na ve khop mai engponi se India ram ni phung India politics le sa kho zalen na kai hnoi na sa tak thil a thleng ti hi ise phot mai te ang